megalayapost.news Kayong Kentublang Sports and Cultural berkeseng sama Shnong Pahamaulen mentakas ni kelapan hak perdana ya ke Intervillage Knockout Football Tournament kabadai kawai na kelempung ilekai football belapendong hamadan ilekai ke Shnong Pahamaulen hari boy ya kini kelempung ilekai football lawan ban penha perdana uba Meral Bonds MLA kanong po kumkongsan baladon rengkat uba Lambok Rembai Vice President ke KSU North Casales District uba Lenda Noshli Working President ke RBWF Sengkemi urang ba Shnong lembat kiwi kinoi lam Shnong hagani kesni belapan hak perdana ke tournament layakun hapdeng ke Maulen Mokhan berkepaham rio banikini ekanam ladu berapedeng kejing kun kebajur kemaulen Mokhan kelayo banra ekanam ladu da kapapen remno ekapaham rio da arkol la shikol kum kejing penselur la samru yeki kusnam shagini ki arken hun ki balai kini ekanam ladu hagani ke tournament banalor kata la samru yeki kusnam shimen hakabala sam do ba Meral Bonds kum kongsan rungkat kejing don lang kite ki wei kiri rong ba lai ru kejing kren ban seneng ban kraw yeki tegi rong ile kai do ba Meral Bonds berba Lambok Rembai hakabakila kentu bokum kisamla kide ban pen hong ya kasam kabakidon hakajing lekai football na kabenta kalawai kabapranai jongki megalayapost.news